Bia bokwa no pay. Me go see shrub. E do ba dia se CJ Saudi e be call online emre ne so a enti adwo ye dey fi he. Nkwata no aba. Daily guide obokwata na me di tose. Na the big one here wa ha. Yeah. Was a FixIt leader hails Coup. Kwata fa ya etoso eye ensia ensem ne wo ho. Na opanyini ne di ya tro ase eye Oliver Mawusi Baka Vomanwo VORMAWOR Vomawo say jamuna muna bukuru mu di anti ma boni ya mame no na opanyini kwata front so me ensensem wa won se de ensensem ama ne home ne so e wo Guinea man mu ya asrafo dom ko atimi atumpanifo so atiana se o matu o moso sa atu aban ya guo no ena abrantie wodi ntintima pa wo fix the country ni mu yeah wo say Ghana ha any first republic second republic third republic then nyina ya asrafo ne tu aban guye na we fourth one no de omo mabuno no ena ebetu aban no agu oza asamo tibi kan se we me de bankrate asamo enti no se de amahodo so bibi man ni nyina kuretufo se ebenyanka asrafo ni nya de omo ye wo Guinea memu nanka omo mampanyini doctor on God say afa ko wo panyini wo munya no samra meye na djuma se mampanyini no panyini we de Oliver ma wo se de wo se wo mokra no enche ahwe wo maburu nani abre wa Ghana hanom na kwatafeto so nsia wo se Ghana mampanyini na dan kwakufu ado Western North ene watimi akodi djumasono pa e wo honom na National House of Chiefs and say bia na matra konwa wo mu bedwakuo no wo masi ho dan apa ho ntoma e wo ha sei na nya grokra ye Western North region tebe ya na matra konwa bebe bia tani offices nyina e wo mu onso akọ Western North a wo mu ekropon ye sehwiyo so regional capital honom na pedifu atwa homamu a sa eden wo mu apa e ho entoma na Marasabeduma Chiame Hene, Alban, Kingsford, Sumana, Backbed. Quite a fair tosunsia. Well, no one to be united to me so, and Cassa say North a Jano, Yantaso. Okay. As I said, Openino, a jati question. Na lawyer for the Crata Brenner say, Omoko court of appeal. Okay. Ness a court and some the 2 young child. And told to be united to me so and declare seats no vacant. And in some be daily guide of Bocrata at a aba. Well, I just some Jake, I am daily guide now for CJ. If I am for Ghanaian Times, Ghanaian Times, and him there. Well, the front page of the Ghanaian Times. Yeah. Coup somewhere. Na adwa ebo hwamane ye Ghanaian Times so e dia ba na pay na Economic Community of West African States ECOWAS wo mo che say ne ekoso Guinea no say wo ma hwe ni ya hwe on be yu omo afri sa ekuo nim in fact UN ni AU so wo ma condemn ne akoso e wo Guinea no etu oman no efo so wo mo hwe masumje embra ho ti details no e wo Ghanaian Times the Democrata no emu Ghanaian Times call them to Defense Ministry 500 bed capacity hospital ongoing. Let's say wo ma construction e wo ho ma contractor ne say hospital no wo mu kusu a dwumadi no ekoso Central Regional House of Chiefs and an animal tank kunyo mo wo infantry mantemu and omo so e de wo mo echitae ata galamsey ku a aban eko no eno so e Ghanaian Times kata no unya bi kinkan a wo be hu ensem no mu nyina ebie adwa Daily Graphic no bokrata the big one was spelled concrete threatens motorists on se bu on ma wonam asphalt ne so a ube hu ne say concrete bu na sa bobo chenku say nya wa mu aye kwan no ene yo mu gya na kwan chen yo na mo me sha kese we no sa concrete mixing trucks no obu on ma wo si dan a on say abrosa kese na mo hyehye we mu no ya na mo pesa hyen na on say mo de aboagum na mo de cement agum na mo de anu agum na nsuo ka ho na ne dan ho sa na mix no say mo de ya adwuma wie na mo transported de akọ baby omoko han firi ya no a concrete kakra no a ya na ka ehyen ni mu no na omo de nam so na eba mu na mu kengre na atie kwa okay eba mu na mu kengre na ahwe kwa tu bo se wo hwe Daily Graphic ani mu a ebi na se apetepete agu kwa ho basa na roads ministry ni say omo moka enye asphalt na kwabrane enko high track na ono ne negligence nti
one for me for kwan so ma concrete leftover e me yiyi ngu kwan mu me se kwan no nti so o ma bo mani o ma fie o mani say han kwabra sante be say ma fie di say han e no mo hwe eti se na truck no wo ko ha bi na wo wie na wo transport di akoba bi akofo no hwe wo so ahuru mu nyina fan ahatam ma na wo enti se ne wo di nam kwan no so na se pedifo so opeti a ene ahwa mbom wasi fo ma prapra kakra na ene bebi ofri ba nyina obetete ni nyina afri kwan so esa so mahu se se wo mo kwan papa e nsem daily graphic e dia ba ena ase ase ya kwatafan yeto so edunsia mampanyira da JDM se ebe yanka empanifo ntrase se mampanyira da wono se ne mampanyira tia adwaso no o mo ntrase sanse economy no dia ye no so mo ka mo tiri pam ho a wombetumi anya lasting solution lebekoye to economy na asa de achia na asa ntimi se da nyina no so ne e wo so no eti omo because omampani excellence na nado take over abino also invite omo sata omampani kufuo former president Rawlings former president Mahama ya momokoi na minim so obetwaso because our engagement in ekoye I say omunyina statement ombeshia exactly yeah omotibitina so mfie ngoche obia de experience beba ntinka bebo apa assign engagement na monhwe mampanyin dada afre se ebeyanka omunya ne sa se beya adwuni ba kofo tirim omunyina betimi akaka wo ho abom na back page de member so okay adwa ya na wase campaigns affairs ade no crofo no marry number enra 1 nail marry enra mi huni mi didi ntem adwen ansa na match no adwen me hu son ya na me hwe petita kram na me mo fa aduane ne mra na mi didi ansa pebro ke hadi ya hwe mati ya je wa ne hye ho na ko de fa ho na ja me koda din